Bangilipok odor. Ngantang tua milu nyile. Ada senak lo di Arab kita tak kagaknya kan bisa objek nak kita. Itu berjalan sini, agol sini. Cang Jaya Prano. Bener. Jen Cang Jaya Prano, nyaya terapate saung galang. One kehilangan dompet tiang nek kasih nanggah memaling. Makin puniki ada. Lo caplak, lo rana, apa gue najan? Iba penuh dah dene kamu aku kapin yang mau belayu. Yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dah. Metimpo, metajo, ada nak ngabang rayunan. Karajak antuk ide sang Prabu ring Jongrawesi. Nenten Kemudian yang jaga, larapan ide beli. Umirip pamanang sah. Apaan gelah heling tekining kumargin gelahan isu boliwat. Menap kengkene. Yang makajang ilone. Ang kalilone nak timpal toh. Metimbang gajah itu. Metimpal. Nade. Yang mantri pasar sing. Menyene. Nyana ngangon mantri pasar ini. Menyen. Yang nak mantri kesasar. Lo bakar kulo-kulo ke lo. Wah kayane ngale gawe we. Sado nage tomo kan malu-malu. Nyana ketomokan. Ben sing aku rago. Terago ngai-ngai nah. Lo sing aku. Ciman sogokan ci. Kadang rago teman yang ale gawe uli aloh nih. Adi jak dua kene dia besekan dunia bang kan rago ini karo. Halo. Terago aja ngomong. Oh dia mama. Oh. Bang segaran bayu nunggu utang pekan nasi malu beli, kopi malu beli. Terago aja ngomong. Sing yang akeh. Ngalan ilang kan dagang pada video. Aleng kene pipes waslung kata. Nah, orang telung atak, si telung kata. Jangan itu kewa. Yang mau ngajak bos nih. Ya bos. Oh, ceklah dagang rago kal kayu nih. Tadinya beli. Tani orang rago tukang copet. Aduh ini Itu bagus tukang copet nih. Angkal dungulah membunyi nah. ragonya milu bani sing jarang. Liu ngabo pipis. Liu ngabo pes, jadi kene ban. Tingkatang aja dagangan nih. Oh, dagangan nih jisiu jidah setali adap. Nya beli ini. Oh, dagangan nih jisiu jidah setali adap. Oh, jak seng bo payu. Yang kene undang sing jeng ngabo pipis pekannya lo saja. Yo ale janto sang nukin sakit nanya nablang. Kan pedalam ragone tiang kene bedengai. Ayo silakan belanja Pak Bos. Belanja. Wangi saja. Merikin angan tiang megarus mudah-mudah aturin. Meriki Pak, tiang adol magenap niki. Ayo belanja Pak Bos, sekali bayar ser 2 kali. Macam-macam kan ngomongnya. Meriki, tuh lian ragonik yang seman megarus ulin dunia. Adol magenap niki. Napi perniki. Ragone pasti bedak. Inggih. Niki ubat bedak ada. Tiang ada bulu. Napi? Buluan. Oh, buluan. Nggih. Niki tiang biung adap masih. Biu napi niki? Niki biu enak niki. Biu enak. Kuning, tapi wastan biu niki. Maro jenik ke tuang biu nae. Niki biu napi adane? Barangnya besar kasihannya gitu. Biu napi adane? Oh niki. Niki muasta biu. Susu. Niki biu. Nggih. Susu kan? Ae. Adi mesti nyotot gitu biu. Pekaruan biu Bali, biu susu. Masa biu Bali? Nawang kan. Tapi benada po. Niki dia ngadap jaja. Jajo-jajo apa toh? Niki napi ini buntar-buntar niki. Oh, ini buntar-buntar niki. Niki wastane jaja lak-lak. Nah, lak-lak li, pangado lok-lok. Wah. Sares 10 jelema ne. Lak-lak napi niki agak-agak sang. Ragone panguning niki muasta lak-lak bikang. Aduh, meme yang ngadep lak-lak ningkang. Hei, lak-lak bikang. lak bikang. Awang, kengket carane gawe sawah. Makaryo lak-lak ningkang. Gampang niko. Iki penyanyan, briokino tepung. Ampun lebong antat, maaf penyeluan. Selumeto, maro selumeto ngkek. Niko muasto lak-lak ningkang. Woi, lamen lak-lak bikang tuh lak-lak Jawa aneh gede-gede. Nawang. Lak-lak Jawa sing mertablak ada. Mertabak Kalau ibu apa-apa deh. Napine ada mas. Mudah-mudahan penatorin angin megares. Niki jaja megenep enten.
Sanganan napi niki tipis. Oh, nek tipes-tipes niki. Nggih. Iki wasane jaja uli. Oh, jaja uli menjemoh, to keping. Jaja uli. Nggih. Meniki nek gempok napi niki. Oh, nek gempok niki, iki wasane jaja gino. Jaja uli, jaja gino satu. Iki bangi-bangi kedo nih ragone. Napene dados tumas. Adore nampun muda. Iki toilet yang Woi, ngapa potrek ayo mendagang? Aduh, kok kengken yo gobane pang tawang. kan lo tagih. Tadi sing isi nas tadi. Ngeleksa membadeng. Malah katunggiling ah. Dia jadi mau sing dadi na pripit-pripit lo. Lo kanggo dagang perlu ngale kenalan lo. Tagih mau tak. Bayu paripurna. Lo kadung Jadi astun kene pengangone. Mari purne ngayu tanpa cedanganing kadimas. Yen suku pasti kemas dino tadi banyu dibias tetep mas. Sayu aktif. Potrekane ampun tawang, mangkin adane takono nanika. Sayu aktif. Jangan luar. yen mbok kenal sing nadi mon langganan. Lek berarti. Iki aden yang apa mereka? Nggih. Iki ya aden yang. Ragone demen. Demen ya juang kok kok juang. Nggih. Kemudian yang bareke pegelan kepala pergi diang. Nggih dia nak mulo bares dia. Mangkin sapuniki anto. Mangenentan kadi ditiang raris matur cah-cau ngelanggungin pekayunan salit arsa iwang penampen den ditiang. Bares apa napi? Mangne pasti ke nguning ayang atur. Iyan gumandi dados sira menguing kesengan. Kenalan demen. Nggih. Dados. Lo mau kenalan malu lo. Jangan malu-malu ah. Aden dia anak timut. Sira Sing menguing. ngadi sedagang imut-imut gitu. Sira pesengane. Titiang sanetake nang kene. Inggih. Mungguin wastan titiang. Sira. Wanta. Sira. Wanta. Oh, Iwanta. Nenten. Durung pragat niku Wanta. Men sira pesengane. Niluh Ratna wastan titiang. Niluh Ratna. Iluh Ratna. Halo, Ratno. Aduh, perlu bila demam. Bila perlu keselak langsung diman. Jika dong biasa, siapin bayu duen. Nyanan nyeptek nek udah. Nggih, kalentan ketuang. Tetan boleh ekstra. Yang apa sing mana? Pang lo. Tuh lengah. Lengah kengke. Tuh bo main itu sing main ah. Timpalnya sing trai ya. Pang lo. Dua kan ngalegain. Awas ben ngesiabang nah. Nah yang wawanin malah pisan. Punang dukungnya aden dia mau nak ulian mau kesiap gitu. Punika lo Ratna. Men raga sira. Yang mau net yang. Oh, mau nih. Sira dana. Adan yang ilo. Ilo sira. Ilo apa? Ilo kedeblak. Sepan. Blok. Yo madan ilo ko bak-bak. Patu bongol. Ilo caplak adan yang. Yang sampun uningin ragone. Mali ya bos, mangdetan iwan yang matur. Atas yang uning ragone sira niki. Kene. Lo Ratna kita masih nyai lo kebebak. Ay, milu bongol ragone. Menyen ada. Ilo caplak lo. Oh lo caplak. Kene lo jak dadu. Pang pasti ke penilo. Awas sing adele. Mulut dua putraning sang datang rat Surya Dwipa. Dana putra gelu. Dadas kalau ngocok ka dewa sesonan iki dewa sesonan. Nggak tangan puyung. Bengkale sekar ke Suryo mangkin. Asa pendumon rare sunggahan. Apa yo orang? Aja kada cang anu sembahyang. Nak bakti kan sang marago agung kita artine tawang. Lolo di pekane dadi amilang majujuk matur angkal ado baso pekan yang sing tawang jero tiang niko kaden gitu. Oh, saja lo. Bangun dagang Bangun lo, bangun. Oh nyana nama kuluk nyan.
sing lewong ngasane yen prade gelah mejujuk lo jak dadua metedo medimpo ini mapan dipekan sangkan yang gelah neng lo greneng bangun nih Hehehe. Aduh, Gen, mana aku apa dengan? Ayo sing nawan tuh nak lo mekamen lameh kabet yang pelih ban bisa neng ayak ulong. Oh, bangtan ulong. Ah. Ares. Ayo delungang lo weh. Jelema budo-budo nih. Ares. Ayo jare-jare. Nah, gitu mana yo dingin-dingin empuk. Baik. Aduh doenan jai. Kene yen mula jelema kedasarin ben kena hiri jaga sing tinan glamat man boleh. Ratu dua agung putu. Ampur ayang pisan titiang. Dua ning sane wau cah-cah yuk titiang makro. Titiang tenuning renglinggih paling kecok di dewa. Ampur ayang. Kene lo. Kelas yang mapis salah. Kudiang men. Mapan lo tu arah nawang yen pedewekan gelah. Nah yen prade gegamaran lo ni gelah ni. Sampunang ratu dua. Ye. Boy ada pengarsan itu dua agung. Yang sampun nang jaga turang. Nyalit mana titiang. Paling kecok dewa meraga agung. Maka raris kegamaran kadi titiang wangi guru ratu dua agung. Sampunang ratu dua. Kene nah. Gelah nawang. Mapan lo jak dadua merupa dagang. Walau sida penguning ayang atur. Mirip ada nyet lakar ngadep jikuda aja nih gelah nyari meli. Titiang boy jeung adol puniki kegamaran titiang. Itu nyalip lagi ngadol ke gamaran. Saya waktu becek makin tukar. Ini peni bacek sendiri orang nikah. Ye. Potrek untuk kori dewa nak ampun rarah di tiang ye. Saat di tiang aturang, tigang raino tampur rarah di tiang. Gom penangan nento ating nikah. Jadi kini lo pang presiden Mesaya. Lo bakti glamula sandang walas penledang mapaice. Yen prade siloran. Kegamaran lah lo nemunut, kegamar lo gelah nengato. Nah yen prade wakasan, saget lo nemu kekewahan. Kuala sida pengungsi. Panegara puri surya duipo. Yen pet di jalan nemu kapialang kuala sida pengedeng gambar gelah ni. Niscaya lo, perjalanan lakar selamat negeng purinya. Sapunika. Oh tunas lo kegamaran itu dua agung. Potrekan lo ke itu ngambil. Oh pangadangon kenang-kenangan. Pindah tadi pemat tunangan. Mau saja. Aduh den. Lo hablak nangai. Bang ayo kenang-kenangan. Weh, ini marah tepat sani. Apa? Ane seklod hanuen jasa ucing. Ane sekajor anu karung ngajali dia kampil. Bila mau perawadan dia di badan semua. Beli nggak mau potrekan beli. Sing. Menapa ngon kenang-kenangan? Beli taruh can mau potrek. Tadi sing. Ke dalam susut gue boy. Tapi sing lah potrekan ada angon kenang-kenangan. Wala ada. Oh nenek nih abone. Oh nek kangwang nenek kunci abo. Udah beli pripet di si Bangki berane. Loh. Lenan bang. Loh, mai aja lo. Nah, yo tagen. Ien Oh, yo beli bare. nak keliwat san, tresnan beli tekan ilo lo. Nah, kalau ada ngon kenang-kenangan apa kanggo beli? Potrek aja beli sing lah. Sing dan mau potret masih. Kunci gelebak aja sing beli ngelah. Jani sangat cinta beli tuh terlalu nulang tekan ilo lo. Oh nulang cinta Oh, yang. jani nih lakar kembos beli. Nih kembos beli jani. Lakar apa ngelah mulai. Gantil melengah. Jelema kutal-kutil ikoh celeng. Kadang ngomong aku buat atos. Jadi kini lo mapan subat pengai. Sampun apa? Lo pang nawang. Jati ni gelah uli tuni mailah.
Kamu mai sengadalan mulut tuah ngeruruh dagang nasi. Nah, Ini ponen. arek kana sing sida penangahan seduk pasang nih. Lautang lu medagang malu. Nawakasan. Aduh mada pas wecan kawi ada. Sida gelah kecundung ngajak lo gue. Yen berada sing laku sing payu ben ngadep barang dagangannya. Lah nyadi beli kejang. Yuk tika disambut. Adap-adap malu dagang nih. Nah, Penjebatan main nanti. nah penjepotin main. Ireng rumah sajang lumon ireng. Lah nggak boleh bangsa hilang. Segedaya nih. Ini semua magaros. Pekalian aku minum nih. Paman magaros nih. Ini bukan dong jelek nasi belum. Lah di pekalian. Lame. Lame.